Orang lapar euy. Tahan lapar. Oh. Kebakaran atuh. Bakalan naon? Tahu? Pancing. Madog lauk. Ayo, Mang mana? Bebe. Di mana? Ya baung Mang Bebe. Di mana sih teh? Bang Mang Bebe. Bang Mang Bebe di mana? Askeun. Gas. Oh, biasa mas yok premi bang tate. Ya aduh, ahlak anjing. Emang beben teh bapak aing. Bapak aing. Tuh. Budakna sekalian. Pada ngabangsat mah mending mental, da kurang ge moal nepikeun ka teu dibere. Gua sementa sekalian. Ayo tegaskan. Ayo. Tapi mau mah balong mangpus. Baik. Bae katu anjing. Kurang pasiki. Kali mah Mana atuh. cek lah situasi mampusna. Ayo. Hari norek mau jujurna saha? Mana mau jujur? Pancingan. Jujur anjingnya. Mana ngalumpat? Yuk. Jik, orang kayak nuturkan. Tapi sebenarnya orang mah Kemudian bagus. Min, eta kanyut kayak nyamuk, Min. Ini mah sebenarnya jauh atau tuh. Urat dong kamu raya mah. Kalut. Min. Kalau minat Min. Eta nyamuk. Ya. Lah, naon eta anjing. Anjing. Janda. Mana anjing? Iya janda anak dua. Itunya itu. Anjing. Nah, Janda semakin di depan, John. Mana nyaho teh janda teh singkatan? Naon? Kajang duda. Musuh menang janda lieur. udah di itu manggihan laukna. Emang usulan nih. Naon, Min? Janda. Cir janda si eta. Urang macan menang tinggal di hese ning menangkeun lauk teh ciga menangkeun hate si itu. Anjing. Buset anjir. Dina cai kakasep kitu ciga si Dilan. Euy. Mana anjing? Mana, bro? Mana anjing? Itu mana? Ikan ieu makan apa? Ayo balik ya. Ayo. Ganggu. Kawan, saya ku aing, saya menjaga mangkus. Wah, ini jago mangkus.